Хайырлы көннәр, хөрмәтле дуслар, баршагызга да. Мин Альфред абыйда кунакта утырам, җырлар сөйләп утырабыз. Әле менә кичә генә Хәмдүн апаны озатып кайтканнан соң Альфред абый бер җыр тудырган. Бу вакытсыз киткән Хәмдүн апабызга да багышлана. Тыңлап карагыз әле. Бу җырны кем башкарырга тиеш дип уйлыйсыз? Безнеңчә Салават абыйга туры киләдер дип уйлыйбыз. Aşılap gitti hazırlıktan döner. Yok ilham yok elfiye haniye. Aşılap gitti hazırlıktan döner. Kızılamış sırlarında uzun gitmeyim eli deyip zırladım uzun gittin мәңгілікке қалды көңіллерде сенің жырларың өзің кеттің мәңгілікке қалды көңіллерде сенің Tağlar üzüldü mutluca Gözü tağlar üzüldü mutluca. 'Cause